Proteklog vikenda se do ranih jutarnjih sati slavio 22. put po redu Svetosavski bal u Beču. Uživalo se u muzici i plesu, lepim ženama, balskim haljinama, magiji koja je trajala cijelu noć. Bal je okupio brojne goste iz političkog, javnog i kulturnog života, kao i predstavnike srpske zajednice u Austriji, ali i iz čitave Evrope. Biti na balu stvar je prestiža. Videti i biti viđen. Plesati i prepričavati. Dabei zu sein ist eine prestige Sache. U nizu počasnih gostiju našli su se Zoran Đorđević, ministar za socijalna pitanja Republike Srbije, ambasador Republike Srbije u Austriji Nebojša Rodić, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, Zlatan Klokić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske i mnogi drugi. U ime generalnog sponzora bala prisustvovala je Jelena Radojković, direktorka kompanije Goforiu Telekom Srbija. Po dugogodišnjoj tradiciji, bal je otpočet paljenjem slavske sveće, a zatim su gosti bala ustali i zajedno sa pevačicom etno muzike Danicom Krstić otpevali svetosavsku himnu. Ovogodišnji Svetosavski bal otvorili su zajedno predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i ambasador Republike Srbije u Austriji Nebojša Rodić sa suprugom. Mislim da je ovo odlična stvar i tradicija koja sigurno pokazuje se u punom sjaju večeras ovde. Naši ljudi okupljeni, uvijek kažem da su naši ljudi dragulji gdje god da oni žive i jako je važno da održavamo vezu institucionalnu i ovaj način. Evo i ja sam večeras svojim prisustvom pokazala da želim naravno da ostvarujem tu institucionalnu vezu sa našim ljudima. Oni su dali sjajan doprinos društvu u kojem žive, to je Austrija ovdje, to je na svakom drugom mjestu gdje god oni žive, ali isto tako ono što je za njih važno jeste da imaju svoje mjesto, svoje ognjište, da to jeste Republika Srpska, da to jeste Srbija i da uvijek imaju prostor u koji mogu i da dođu i da se vrate. Naravno da bi bilo dobro da se povezujemo na različite načine. Na balu su se našli predstavnici austrijskih političkih stranaka. Slobodarsku stranku Austrije na balu predvodio je magistar Johan Guden, šef poslaničkog kluba, i Konstantin Dobrilović, savjetnik austrijskog vicekancelara Heinza Christiana Strachea. Mi imamo sa srpskim prijateljima vrlo dobru vezu već mnogo godina i mi tačno znamo koliko značajno mesto Srbi u Austriji zauzimaju. U domenu kulture, politike, u svakom pogledu dobro su integrisani. Mi konstantno širimo saradnju i nama je jako važno da je stalno nadograđujemo. Svetosavski bal je postao institucija srpske zajednice ovdje u Beču, a vidimo da svake godine i mimo raznih stranaka austrijskih dolazi i posećuje ovaj bal, a i da je prepoznala i Srbija, a i Republika Srpska, da je ovaj bal za srpski narod koji živi ovdje na ovim prostorima veoma bitan. Tako da iz godine u godinu se program proširuje, više ljudi dolazi, a i drago nam je kad možda ugostimo naše drage goste i prijatelje sa prostora Republike Srbije ili Republike Srpske. Svetosavski bal sam doživjela i danas i večeras kao nešto najdivnije, bajkovito, ekskluzivno, elitno. Žao mi je što ovako nešto nemamo u Beogradu, ali možda bi bilo bolje da i nemamo. Neka ostane bečki bal, Svetosavski kao najbolji, najlepši događaj sezone kad je reč o toj vrsti umetnosti, jer umetnost balova je posebna vrsta umetnosti. Zajedničkim izvođenjem čuvene melodije Moji su drugovi predstavili su se i solisti ovogodišnjeg bala. Željko Samardžić, Nikola Rokvić, Tijana Dapčević, Gordana Lazarević, Danica Krstić, Iva Mrvoš i Ranko Jović. Usledile su raznovrsne melodije, evergreen hitovi, operske arije, ali i domaći hitovi poput Našao sam te, Grlica, Zemlja mojih snova, Vidovdan i mnoge druge. Takvu sam energiju osetila večeras, što mi se mnogo davno nije desilo. U nekom trenutku sam i malo plačucnula, pogotovo moment kad se otvara bal
i kad su svi ljudi kojima mnogo znači njihova zemlja, njihova istorija, rodoljubi, ljudi koji znaju odakle su i odakle potiču, ko su i šta su. I moment kad se peva Svetosavska himna je nešto što ću zauvek pamtiti dok sam živa i ja sam sigurna da ovo neće moj poslednji put biti uopšte na Svetosavskom balu, na jednom ovakvom balu. Mnogo sam se divno provela i jedva čekam ponovo. Svetosavski bal u Beču i Go for You, generalni sponsor bala, imaju priču koja ih spaja, a to su zemlje matice, veza koja se nikad ne prekida. Jedna divna atmosfera i predstavljanje Srbije u jednom zaista sjajnom koloritu. Pametni, lepi, mladi ljudi i naš folklor i naša muzika. Ponosni smo što smo večeras deo ovog bala. Okupljanje velikog broja ljudi, ne samo iz naše Republike Srbije, nego i Republike Srpske, ali iz Austrije, tamo gde je nekome drugi dom ili novi dom i to sve treba spojiti u jednu sjajnu priču. Onako iskreno, uvek kad pričamo o ljudima koji žive u inostranstvu imamo jednu percepciju, a onda kad dođete i upoznate ih, shvatite da neke stvari nisu tako sjajne i da im nije bilo tako lako u životu. I oni su i tu i tamo i to treba razumeti. I jedna od ideja vodilja Go for You jeste da spoji to, da mi zaista mislimo na njih gde god da su. Balu je prisustvovao i Nebojša Žugić, direktor Arena Sport TV kanala, koji se nalaze u raznovrsnoj programskoj šemi Go for You kanala. Ono što nas odvaja od svih drugih jeste promocija domaćeg sporta. I na neki način i ulaganje u domaći sport, jer ono što mi radimo to je da apsolutno podržavamo i neka takmičenja koja možda nisu komercijalno isplativa. Ali ono što jeste dobro i što je u ovom trenutku bitno reći ovde na ovom skupu jeste da, zahvaljujući našem kanalu, ljudi koji žive u dijaspori mogu da prate domaći sport, mogu da budu deo onoga što se dešava kako u Srbiji, tako i u celom regionu i znamo koliko to tim ljudima znači. Znate, oni su nekada možda i vatrenija publika nego mi koji svaki dan ili svaki vikend gledamo domaće klubove, domaći sport, njima to mnogo više znači, oni su mnogo nekako u nekim trenucima vatreniji i u samom navijanju i u bodrenju i u podršci reprezentaciji i tako dalje i tako dalje. Tako da svakako ćemo nastaviti s ovim što radimo, nastavit ćemo da dižemo domaće i regionalne lige, nekada, u stvari u većini slučaja i ne gledamo taj komercijalni moment, odnosno tu neku isplativost, tako da na neki način televizija Arena Sport je i društveno odgovorna kompanija koja ulaže i pomaže razvoju sporta u zemlji našoj i u svim zemljama regiona. Svetosavski bal više od 20 godina nego je tradiciju u dijaspori održava vezu sa maticom kroz kulturnu, istorijsku, ali i ovu zabavnu manifestaciju, a kompanija Go for You i Telekom Srbija omogućavaju dijaspori gledanje domaćih televizijskih kanala, što je od velike važnosti za negovanje jakih i neraskidivih veza između naših ljudi u inostranstvu i zemlje porekla.